where refugees seek deliverance that never comes, and the heart consumes itself as if it would live, where children age before their time, and life wears down the edges of the mind, where the old man sits with mind grown cold, while bones and sinew, blood and cell go slowly down to death, where fear companions each day's life. And perfect love seems long delayed. Christmas is waiting to be born. In you, in me, in all mankind. Jesaja 8 vers 17. Selfs wanneer God sy aangesig verberg en dit lyk asof hy stil is, sal ek steeds doelbewus wag en hoop, want hy bly getrou. Selfs wanneer God sy aangesig verberg en dit lyk asof hy stil is, staan ek steeds doelbewus wag en hoop, want hy bly getrou. Hierdie vers in Jesaja maak deel uit van die Immanuel profesie van Jesaja 7 tot Jesaja 12. En die vroeë kerk het dit gewoonlik gelees tydens voor Advent. Advent begin vandag. En dis nie sommer net nog 'n dag nie. Dis 'n dag wat wag om te gebeur. En dis 'n dag van wag. Nie soos die wag in 'n lang, vervelige, angstige ry in 'n kettingwinkel om die toiletpapier special van Black Friday op te eis nie. Dis 'n wag en verwag, soos op 'n avontuur. As ons dink aan die Engelse woord Advent, dis 'n adventure, dis 'n groot avontuur, dis 'n moeder se avontuur waarvan ons deel word. Walter Brueggemann skryf oor hierdie tyd. Hy sê Advent is an abrupt disruption in our ordinary time, an utterly new year, new time, new life. Everything begins again. While the world around us wraps up another year, hoping for increased consumer spending and waiting for annual reports on profits, the church has already stepped into a new time to begin a season of hoping and waiting for something of much greater significance than profits or spending. Advent invites us to awaken from our numbed endurance and our domesticated expectations, to consider our life afresh in the light of new gifts that God is about to give. Advent is a season of longing for Christ. We travel back in time to wait alongside those who lived before Christ came, and we sit in the present time to wait with the world for Christ who is still coming. We notice the brokenness of this world and the jagged edges of ourselves, and allow ourselves to anticipate the Savior who is coming to make us
hul. Ons ignoreer nie die realiteit nie. Hoop gee aan ons 'n reality check, soos geen ander nie. Ons sê nie 2025 het nie gebeur nie. Ons slaan nie 'n nuwe bladsytjie om en vergeet van die boek wat ons geskryf het deur die jaar nie. Ons waag net vandag om opnuut te hoop. En hoop in die Hebreëse vorm, in sy Hebreëse vorm, en soos Jesaja dit hier gebruik, het alles te doen met wag. Dit beteken ek sal wag. Ons sê so maklik, ons wêreld het hoop nodig, maar ons leef in 'n wêreld waarin hierdie definisie van hoop, wag, 'n vreemde verskynsel geword het. Amper derde wêreld, né? As ons dink ons moet wag vir iets, het dit gewoonlik te maak met swak diens of infrastruktuur of stadige wifi. Ons wag nie meer nie, ons gaan net aan. In sy merkwaardige boek Keeping Hope Alive, For a Tomorrow We Cannot Control, skryf Lewis Smedes so: Hope is bred in the bone. Our spirits were made for hope, the way our hearts were made to love, and our brains were made to think, and our hands were made to make things. A life instinct is what Carl Menninger called hope. I do not hope because I am a Christian any more than a Jew hopes because she is a Jew. I hope because I'm an anxious, struggling, suffering, longing, unfulfilled creature on the way to a future over which I have no control. My faith gives me God as a special reason to keep hoping when fear gets a grip on my soul. And it gives me, I believe, God's own vision of good things that He promises and that I hope for. But one way or the other, all people hunger for hope because our Maker made us all to live by hope. Dan vra hy die vraag, wat is daar aan die wyse waarop God ons geskep het, wat ons so behoefte gee aan hoop? Eerstens het God ons die krag gegee om 'n toekoms, om 'n beter toekoms te kan verbeel, maar nie die mag om dit te beheer nie. Ons kan goeie goed verbeel wat ons graag wil hê moet kan gebeur. Ons kan 'n beter realiteit verbeel vir almal rondom ons. Ons kan 'n toekoms vol vrede verbeel, maar ons kan nie toesien dat dit sal gebeur nie. So ook met die slegte goed wat ons vrees. Tweedens het God ons reisigers gemaak. Mense wat op pad is. Ons is die heeltyd aan beweeg. Nie hoofsaaklik van plek tot plek nie, maar van tyd tot tyd. Ons kan dit nie ontkom nie. Ons moet beweeg van nou na later. En omdat ons nie weet wat later inhou nie, hoop ons dat môre beter sal wees as gister. So hoop is die brandstof vir ons reis. Hoekom voel hoop dan so gevaarlik? Vir ons as skepsels wat aan die een kant die goddelike vermoë ingegee is om die toekoms te kan verbeel, maar aan die ander kant sit met die menslike onvermoë om die toekoms te kan beheer. Hoekom voel hoop so weerloos? Hoekom word soveel mense deur hoop geruïneer, sonder geloof op die ashoop gelos? Omdat daar niks is wat die siel doodmaak, en dit het Sint Augustinus gesê, daar's twee goed wat die siel doodmaak, soos wanhoop en vals hoop nie. En die groter gemors is, dat dit 'n dodelike aantrekkingskrag het. Ons sien dit oral in November rondom ons.
Hoe dieper gedompel in die wanhoop, hoe meer vatbaar vir die valshoop. En so word 'n bose siklus in stand gehou. Ek dink die rede hoekom soveel mense opgee op hoop, is omdat daar 'n groot verskil is tussen optimisme en hoop. Of eerder, daar's 'n belangrike bestanddeel wat die twee aan mekaar verbind. Nick Cave skryf in Faith, Hope and Carnage, "Hope is optimism with a broken heart." Optimisme plus 'n gebroke hart. Plus die lewe wat al gebeur het. En op sy wonderlike webtuiste, The Red Hand Files, bied hy aan mense die geleentheid om vir hom te skryf en om vir hom vrae te vra. En dan antwoord hy dit. En 'n man skryf aan hom en sê hy is besig om sy geloof in mense in die wêreld te verloor. Hy voel leeg en sinies en sonder hoop en hy is bang om hierdie gevoel oor te dra aan sy klein seentjie. En dan vra hy vir Nick Cave, "Glo jy nog in ons?" menende die mense, skepsels. En Cave begin sy brief deur te sê dat hy ook al deur hierdie gevoelens gegaan het en dat dit 'n absolute verwoesting gevat het by die dood van 2 van sy seuns inhou vir hom om weer hoop te vind. En sy antwoord eindig so, hy sê, "Unlike cynicism, hopefulness is hard-earned, makes demands upon us, and can often feel like the most indefensible and lonely place on earth." Dis hoekom mense nie daar wil gaan nie. Hopefulness is not a neutral position either. It is adversarial. It is the warrior emotion that can lay waste to cynicism. Each redemptive or loving act, as small as you like, such as reading to your little boy, or showing him the thing you love, or singing him a song, or putting on his shoes, keeps the devil down the hole. It says, the world and its inhabitants have value and are worth defending. It says, the world is worth believing in. And in time, we come to find that it is so. En is dit nie wat Christus vir ons kom sê het nie. Hy kom sê hierdie wêreld het waarde. Jy het waarde. Stof het waarde. Hy het sy intrek in ons buurt kom neem. Die woord het vlees geword, soos wat ons elke advent verklaar. En hierdie vers wat ons gelees het in Jesaja 8, vers 17, staan so in die middel van Jesaja 7, wat sê, 'n maagd sal swanger word en 'n seun baar, en sy sal hom Immanuel noem. En Jesaja 9, wat hierdie deels het die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Dis 'n profesie. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. En Jesaja 11 praat dan van die profesie van die spruit uit die stomp van Isaai, wat ook wys na die Christuskind, na die Messias. En Jesaja 8 vers 17 wat ons gelees het, staan presies tussen hierdie messiaanse beloftes, in die donkerte, net voordat die lig aangekondig word. Jesaja 8 beskryf die donkerte waarvoor Christus die lig bring. Dit beskryf die stilte van God wat verbreek word deur die koms van Christus. Waar Jesaja wag, verskyn Christus. Waar Jesaja donkerte beskryf, kom Christus as lig. En waar die volk voel, God is weg, word God Immanuel, wat beteken God met ons. So God se aangesig is nie langer verberg nie. Dis waarvoor ons wag in hierdie tyd. Maar word sigbaar in Jesus Christus.
Emily Dickinson het 'n paar gedigte geskryf oor hoop, en een daarvan begin met die bekende woorde, hoop is 'n ding met vere. En Krista Tippett, wat 'n reeks podcast gedoen het met mense oor hoop op haar On Being platform, wat ek so sterk sal aanbeveel. Sy sê daarin, in my eie woorde, hoop is 'n ding met spiere. Sy sê, hope is a muscular thing. Dis iets wat nie net so gemaak en gelaat staan is nie. Dis iets wat ons moet oefen, en deur te oefen word ons. What we practice, we become. Cynthia Bourgeau sê weer, in the practice of conscious love, you begin to discover a hope that is related not to outcome, but to a wellspring. Nie aan een of ander uitkoms nie, maar aan 'n fontein. A source of strength that wells up from deep within you, independent of all outcomes. It is a hope that can never be taken away from you, because it is love itself working in you, conferring the strength to stay present. Ek wil afsluit deur 'n redelike bonkige stuk wat kom as 'n uittreksel uit 'n boodskap van Nadia Bolz-Weber, wat nooit doekies omdraai nie. Sy is 'n Literaanse pastoor, en ek vind altyd soveel hoop, en ek sê nou vind hoop. Nadat ek gesê het, dit is 'n wellspring, 'n binnending. My hoop se spiere word geoefen as ek haar werk lees, omdat dit so gegrond is in die realiteit, omdat sy so nooit wegsteek hoe sy is en wie sy is, en dat genade haar enigste rede, haar enigste behoud, en haar hele wêreld is die. En as sy skryf oor hoop, dit was eintlik deel van 'n boodskap wat sy gepraat het, en sy het gesê, if you have anxiety now, nadat sy erken het dat sy nogal sukkel met anxiety, met angstigheid. If you have anxiety now, you are almost hopeful. Because when anxiety is converted, do you know what it becomes? It becomes hope. Whenever I'm in a real mess of pain, when a relationship has ended, or I am in some kind of emotional suffering, and some well-meaning Christian says, well, when God closes a door, he opens a window, I start immediately looking around for that open window so I can push them out of it. Which is to say, I don't find ignoring the difficult reality of our lives in favor of some kind of blindly cheerful optimism to be hopeful. I find it to be delusional. So yes, it feels like hope can be risky. And connecting hope to suffering, soos wat Paulus doen, wanneer hy praat van wat skep hoop in ons. Uithou om swaar te kry, en dit skep karakter, en karakter bou hoop. Connecting hope to suffering can be sketchy. But maybe the way suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, is that suffering, endurance, and character actually free us from the burden of having to be naively optimistic. Maybe if hope isn't a very reliable starting point, then hope is not something we strive up to muster up for ourselves. Maybe real hope is always something we are surprised by. My friend Cheryl Laurie works in the prisons in Australia, so when she speaks of hope, I tend to listen. She says, hope is an encounter that captivates our imagination, so we can't help but become more than we thought we were, and find ourselves living for something that is all at once preposterous and impossible. And when it comes down to it, I want hope. I just want a hope that doesn't disappoint. That is to say,
I want God. I want a hope that isn't really just naive optimism. I want a hope that finds us living for something that is all at once preposterous and impossible, and yet the most real and honest thing we know. 'n baba, 'n doeke toegedraai, in 'n krib. Because a hope that does not disappoint looks less like being idealistic about ourselves and more like being idealistic about God's redeeming work in the world. It's a hope that comes not from naive optimism, but from being wrong and falling short and experiencing betrayal and being a betrayer. And it comes from suffering and the grave and what feels like a night from which dawn can never emerge. And then how God reaches into the graves we dig ourselves and each other and again loves us back to life. The hope we have, brothers and sisters, the hope that never disappoints, has nothing to do with optimism or the avoidance of suffering. Dan sou Jesus seker nie gekom het nie. It's a hope that can only come from a God who has experienced birth and love and friendship and lepers and prostitutes and betrayal and suffering and death and burial and a descent into hell itself. Only a God who has borne suffering can bring us any real hope of resurrection. The Christian faith is one that does not pretend things aren't bad. This is a faith that does not offer platitudes to those who lost children last week to suicide or a tornado. This is not a faith that produces optimism. It is a faith that produces a defiant hope that God is still writing the story, and that despite darkness, a light shines, and that God can redeem our crap, and that beauty matters, and that despite every disappointing thing we have ever done, or that we have ever endured, that there is no hell from which resurrection is impossible. The Christian faith is one that kicks at the darkness until it bleeds daylight. En daai frase kom uit Bruce Cockburn, weird fun, so lovers in a dangerous time. One that kicks at the darkness until it bleeds daylight. Het klink vir my soos geboorte. Het klink vir my soos Jesus kind, lang verwag. Kom ons maak ons oë toe, sodat ons hopelik in hierdie tyd wat kom, advent wat aankoms beteken, beter kan sien. Here, baie dankie dat U vir ons kom sê het, en dit is die tyd wat ons nou ingaan, om saam met die herders weer te wag, om saam met Maria weer te wag. En om saam met die wat vandag lei te wag vir U koms, vir U tweede koms. Dankie dat U gekom het en vir ons kom sê het, mens wees, skepsel wees, hierdie aarde het waarde, dat dit goed is om 'n mens te wees. Here, kom wys vir ons in hierdie tyd hoe ons hoop se spiere kan oefen. Hoe hoop nie iets is wat buite ons lê, en al die blink goed wat die Kerstyd kenmerk nie, maar hoe dit binne in ons is. En Here, help ons om mooi en goed voor te berei vir U koms, ook in die stal van ons elkeen se siel. Amen. Ek hoop jy het 'n wonderlike advent wat voor lê. En baie dankie ook vir almal wat so getrou hierdie forum en VNVA bly ondersteun. Ons bly op pad. En die SnapScan kode kan jy gebruik om finansiëel by te dra of die bankbesonderhede op die web kry. 'n wonderlike dag vir jou.